come, Holy Spirit, I need thee. Lord, I need thee. Oh, come, sweet Spirit, I pray. Oh, come, in thy holy and thy power, Lord. Oh, come, in thy own gentle way. Oh, come, Holy Spirit, I need thee. Lord, I need thee. Oh, come, sweet Spirit, I pray. Oh, come in thy strength and thy power, Lord. Oh, come in thy whole gentle way. Steek in Johannes sing aan mekaar toe uit. Sê dit in die naam van die Here. Gees, o Gees, o Skepper Gees, raak my broer, raak my suster, raak. Dink aan jou familie, dink aan mense dat die Here van die leerskare werk vanaf hierdie gebou, vanaf hierdie eiendom reg oor hierdie wêreld. Maak nie saak of hy in Amerika, Europa, Nieu-Seeland, Australië is, die God, hey, halleluja, God ontmoet, daai vonkie stuur hy vanaf hierdie gebou. Daai vonkie stuur hy saam met 'n vuurkolom oral waar jy nou bid. Kan verstaan jy die krag van 'n roep na God toe? Dit beweeg, dit raak aan, dit verheerlik. Ons praat van heerlikheid op heerlikheid. Halleluja. Oh, come, Holy Spirit, I need thee. Lord, I need thee. And come, Holy Spirit, I pray. And come, in thy strength and thy power, Lord. No, come in thy own gentle way. Vat dit in die geloof, vat dit in die geloof, vat dit